Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kajing penmana jong sarkar preng, kabala penmi haka khatnyo terik mentau nailor arhajar arpau. Haka bala pentep bandangai peteng shua ban khangi skol. Henry ke sarkar preng kelab tharu ban ailat tangi gitu ki khanna. Kiba pule haka kelas 10, 11 bat 12 bakinna yikendo yikino hikai skol ban yo jerap haki subject baki yashem jing e. Batru ban yaslok bat kino hikai. Henry hadin kani ke sarkar preng kamsham lapenmi dakum wai pat kajing penmana. Menteri Sarkar bakmi yakatnat pule puthi jongkani kejela uba lakman ramboi haka jekran bat kabati CTV haka laipo tereng mentau nailor arja arpau ula ong bala dak sarkar preng kapenmi ya ka hukum haka nungun kapor ban pleno ikiskol ka sarkar Meghalaya kalalong ka balapan kre bat ka bakloi ban le yakani Henry ka sarkar ka sasyong pat ban penbait haka nungun kom ban pelong ikiskol Rai jong ka sarkar ka ba kalapanmi haka notification jong ka haka khanyo tri upnai September arhajar khat harjar arpau katu kan teng hadu ba penmi da kumwe ka notification jong ka sarkar ka ba kala penmi khat new trip na September harjar arpau ka ba katu hakajaka ba till 30th of September 2020 kan kelano till further order all yakiwe kiwe baro kini kumju the school will remain closed till further order Henry ki kena kila banlet shim jingarap na ki nohika juti hasko ngingi la long prepare ban ya kata ka jingde tamba lada kawan kata ka ordat pat ngin sabisha hakan no kadur kumno nginle ka notification ka ban mi pat kan sami pat nakawe pat ondan latip ya kata ka ke ka baka MHA ka batha Daya menta kalau ba ngin ong ngin le kumta kumne ngan palaban ong daya ngin akswa ya kata. Jadi tak ada ka ngi pendon kam ya kawat til further order. Umdon bala ban predik ya unang COVID. Kumno kanlong lasai lasisni. Dan tak ada hak order jog MHA ru government shwa ka ailat ba kalong subject na kajin ailat kikme kikpa. Had ngan batai ba ya kan di situation kumno kan kela lasali sing nam la ban ong dai ka bang kwa ban ong hang ne ong biang kalong tang kan ko la anda ka sarkar India lempak MHA ka penmi ya ka notification balasha ik school hang tang bisharbiam taking into consideration ka ka situation hang ne ka long ne kamlong but ha ka pot pat in sa penmi ya order ka kumbade ban le Baro kijinat on dalam pemik order ngin sele ya keberangkat. Nama bangin 4 jauh ik order ngin 4 tip dah lano berkumno. De kabangin la banle ngin kwa untuk confuse ya kibreu ke kabangin la le ngila pemik itu kecing ot ya gitu bilenong bar ngila betharu ya ki kilenong kabaki dan kiberangkat nang ta ki kena ban pule katu kane bat kan ya ni ya mentah. Ki college kumba kreatif ba naduh nyaw terik unang bunay Oktober kalong kandon ke exam jong ki final semester te katu kan yai try kan ku kala pengkre ya ke ka bakade banle ni daw kamot nyaw hadu kan ri ka exam ki final semester kindon te hadin katapat insupe ka ba nila banle hadu menta ka MHA ka ongba all institution di Bangkang hadu menta kasngi bat menta kasngi kampat ban ka order ka balasya ban play de ngin ong ka ka baki di banle talong ngin yele lang bat ki school by college andang ilayo ya ka order jong ka MHA